omushikirire Adolphe Rudigo tebeyarerwa n'omwaharo bakisho ningasho mujuruzi abitirwe na mugongo arukuruga hakirezi yeji eya Katoosa kandi ogu nashobora abaramagi kwija kumwijuka tandikire kwetekaniza kujaguza ku ibiro na musanju tukwijuka ikiro cy'abajulizi ba Uganda tukiramu namani tugateka mujuliza kuzarwa umuparishi yetu mudayisizi yenu omwikirire Adolphe Rudigo twiyalirwa andi nawe akaitwa nk'abakaisa abandi mu mwaka gwa 1886 mu kikalo cya Namugongo. Faza Venancio Busobozi orubwana mukuru wa Katoosa Parish nagira ngo ekikorwa cyo mushikirire Adolphe Rudigo cine ecyo kureberaho kirungi omu bakristo aho no tukutandikira bwakaiso bwitwana bakaiso bana ba Uganda wakaiso babo no babutandikire nibanga engesombi ezayenza kanisa byahanga kwegesa aitwashikira aha mwanya ogu twashanga abaramagi abamwe bashikireho okurwa muri districts zitari zimwe na zimwe nukwe kutugambira ebirungi bari kwiha omukuramaga omushicweka eki ebirungi ebintunzire omukuramaga n'okwizibwa mutima orukwera ekindi omukumusaba akakimpa kamazira obwire n'omukazi kokatire ruzaro konko kwija kwanje okuramaga omuri ogwo mwanya okweshengereza kama yanje rembabazi yangarukamu ruzaro nakitunga abana n'abatunga. Omutambuzi mukuru omwaka ogu ni Bishop Robert K. Muhirwa omureberezi wa Fort Portal Diocese. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.